Ni mashine ya rola. Mweri wa kenda mwaka muhituku aikari a Kiama gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati matumire thabari ya kilomita 10 nginya tauni-ini ya Kagumo gutunga President William Ruto amaruguriria waki wa barabara ino iria makoretwo meterere kwa ihinda iraya no mieri 6 thutha-ini aikari ni moretwo ni mwihoko wa arami. Thutha wa President gwikinya akiariria muingi akigweta maritwa makure barabara ino ikugerera na akiranira waki wayo ukwambiriria oreo. Excellency, the road that we are launching today is a total of 65 kilometers. It is in 3 constituencies out of the 4 in Kirinyaga. We are committed to do from here, from Kagumo here to Baricho, and Kagumo all the way through to Katwe. Muthi ucio aikari aya maugite mari na gikeno gia kwamukira barabara ya rami kuona makoretwo metereire kwa ihinda iraya kiraniro kiria gitari gia kinyanira. Giite maita maingi tondu kuna munene twareheirwo tukirwo ati okite guthondeka barabara etagwo Njoroge na tukirwo ekwambiriria Kagumo undu wa ni mucaina undu wa mbere mundu ucio gugituika maragita meguka marutie Kagumo mambatite matiokire gacoka nguga atiriri barabara ino inyitithanitie matura ma tauni ya Kagumo Kiamaina Gathuthuma nginya Gatwe na nikuo kuri na itinga ria macani ria mununga na guthuka gwa barabara ino ukoretwo gugicungiriria hathara kuri arimi. Ngari ri ithia thiku igiri igatulika riu koguo ri tuthondekero barabara William tafadhali utuiguire tha na warikia gutuiguira tha tondu barabara ino ituikite mugunda nego cimbo ni anake itu na wana ya cimbo ri gutiri undu egwika no kuo tugwika atia uria ni mununga lori cia majani riria kwaura itiambataga. Riu aikari aya maugite President William Ruto ni amahenirie kuona muthenya ucio akiuma Kirinyaga maumanite thutha na marori ma gwaka barabara. Turagita tugiuka agikua tuothe koguo athiro natu nikio urigwa tukiuga atiri maheni aya makinyete thiini wa bururi witu ni makinyete muthia muthenya ni ugukinya ino tumienjere marima atuheni ngine okite wikira rami no akinye factory ya kahua nabaragita gikira karami oba kukenia andu agikate akiwa matinga akienda. Marakara maikari aya mamerekereirie kweheria ritwa ria President kibaũ-ini giki riu magikinyiriria ati barabara ino ndikuhuthika kuhura uteti ringi. Reportera Kameme TV ritwa riakwa ni Waithira Wairogo.